न्यामी पासपी जिसन न्यक बाख वा आर्निक बाख जको बनावे आचनको पचैको डट जिसन थपिनको साहित्य संस्कृति सम्पदा लोक साहित्य आदि बारेमा ज्ञान डेका चुनी माओ खण्डो थो सन्दर्भ ठाउँ नाजाम संस्कृति बीट सत्यमोहन जोशी चुयाट हो झिगु लोक साहित्य छटवाचा खनाङो सांस्कृतिक चुसु भन्टेना तो चुसु नेवा समाज छलबल जुयावे आचंगो लोक खौले दुठका चुयाट हो चुसु बौद्धिक भूमिकनुलाई खेलदेफु तो चुसु छता ठच्चाट ल ठौ चिसा झिगु लोक साहित्य मु हो विशेष त बालक ठिक म प्याचन ओके चिसा झिगु लोक साहित्य जुल मुनके गु संरक्षण यागुले गुलिकुट या माउख उलिकुट या म प्याचन ठर जुगले झिगु लोक साहित्य आपलो जुल तनावना चंग जुल लो मंकु छया चंग जुल मेउ ख ठया चुसु नेना सिका दिस आ नेना दिस हनिबम सत्यमोहन जोशी चुसु झिगु लोक साहित्य छटवाचा ख ठो चुसु विमल ताम्राकार सम्पादन नाटकको सत्यमोहन जोशी निबन्ध नांगु सफ्टी ल्यायो ख ठो सफु पिका क कुट पिका ख नेना दिस चुसु झिगु पासा टाइन प लोक वाम अटयो सक्ष्या यम लोक छुडाई अटयो मनुटेस जनता कटपिन छुडाई दिखे लोक धर्म मर्यावल अटयो समाज देश अथवा जगते विवेक मर्यावल लोक व्यवहार लान्नको अटयो समाज चुना यामागो रीति ठिटी व्यवहार न पह हैरान याट लोके न्याखेना नाटेमा अर्थात समाज अथवा ठग दिसे नाचुनी कथन जख यामा इत्यादि झिगो पासा टाइन प लोक वाम अटयो सक्ष्या यम लोक छुडाई अटयो मनुटेस जनताटेस कटपिन छुडाई दैथे लोके धर्म मर्यावल अटयो समाज देश अथवा जगते विवेक मर्यावल ठटिए लोक व्यवहार लान्नको ठोटाउ समाज चुना यामागो रीति ठिटी व्यवहार साफे हैरान याट लोके न्याठ्याना नाटेमा ठोटाउ समाज अथवा ठौ देश नाचुनी कथन जख यामा इत्यादि खतो झिगो भाषा साहित्य ठो लोक खौगो गब्ल्यान से छेलुको क्रम वल ठो चिसन ठुप्ले द्वावल कटवा छेलु जुइरका ठाठाको ठट्न झिगो भाषा साहित्य लोक खौगोको सापे पुलाङको परम्परा खण्डो ठौ चिसन गुगु लोक साहित्य ढेगा ढ्यावया चना वो लोक खौगो नपा स्वपु दुगु मेउ छौ खौगो लोक नाथ या त हेठन न्यवे ठुकियान झिगो भाषा साहित्यको इतिहास उकि दुठना चंगु विशेषता व उदार टकेना चंगु जुल तन लोकनाथ ढा मात्र हे जगतीय त प्राणी त रक्षयाम सर्वशक्तिमान तत्व तैको अर्थ झिगु न्यान चंगु लोक व्यवहार प्रचलित जुयाचंग कथा लोकनाथ तैम लोकेश्वर अथवा आर्यावलोकतेश्वर बोधिसत्व ख लोकनाथ त कर्णामय बुङ्ग्य चुबाद्य जन्माद्य मर्चेन्द्रनाथ न टाइगो लोकनाथ यो मुख्य क्रिया है जगत संसारीय प्राणी भिन्त उडार याउ ख झिगो भाषा साहित्य लोक कवितेस लोकनाथ नामे नाटक आफ्नो लोक मिले प्याचोंडु गटके लोकनाथ बिव जित ज्ञान वरदान अति न सुन्दर ख्वाल अरुण समान लोकनाथ दर्शन याए गचिन जुल आव त्रिभुवन समरु जात्रा केनाव बिजाक वनि नुय सखी वम लोकनाथ ठासरे लोकनाथ सेवा याएची लोकनाथ दर्शन बिएटिल आव छिकेतु जीवन तसे जुया निठ इत्यादि याहुने जगत उधार लोकनाथ याहुने जगत उधार लोकनाथ याहुने जगत उधार लोकनाथ याहुने जगत उधार आछन लोकनाथ ढाइ मात्र हे ठनी दोषी दन्य लिस्बी कुले क्रमे खण्डेक वम नरेन्द्र देव झेउ न्यन्दoi ठे जुजे पाले लोकनाथ अर्थात बुङ्ग्य त कामाचे काम रूप भारतीय आसाम सोनिले बिजाको खटैको परम्परागत लोक कथन दु लोकनाथ अनुकम्पा सोनिले अनिकाल फुना सहकाल जुयावले लोकनाथ दिगना सार्थक जुयाव ठिकल ठौं टक्न ठोना वयाचुङ हेजुल ठौं लोकनाथ यो बाखा छिगो ऐतिहासिक सांस्कृतिक बाखा सेल्लाको थाहा जाजन हुकल अन ठोय जुजे पाले खोपिया सूर्य बिनाके दक्षिण पाके अनन्त लिङ्गेश्वरी देगो कोए वयाटौ छग शिलापि लेखे लोकपाल स्वामी त यो खौ चियाटौ तथा उक्याइको लिन सा ठौं टक्न सोनिगले कार्तिक शुक्ल द्वादशी खुनो प्रेम नारायण देयको मेल जुयाचङ न ठन यथन भजु छिगो भाषा साहित्य लोक खङ्गो एक ठटे गाक्क हे व्यापक अर्थ हो विशेषता दया चंगुजुल ठो खङ्गोले व्यक्तिगत भावना मुक्ति समष्टिगत भावना जुट्ना चंगुजुल
आठै लोक खगै लिन सा झिगो लोक साहित्यको अर्थ छ्याबले लोके लोक जाको लागि व्यवहार ना बोलना चंग झिगो लोक साहित्य तेगो सिरो अले ठुजो झिगो लोक साहित्य झिगो लोक मे लोक बाख लोक नाटक लोकोटी सुना ख खटवा खबा क्वा आदि सक्सिया मंका गठन दुना चंग जुल बालको वाला यंका चो लुके सोटा छ झिगो लोक साहित्य तेगन झिगो मानव समाज ते पुला खण्डो छाडास नि झिगो पुर्का पिन्छ झिगो भाषा सिर्जन यासान से ठो भाषाको माध्यम थपिनको मनीय भावना पुंके गुयाट ठटे मनीय भावना पुंके बिले विभिन्न रस गबले माया गबले मतना गबले ट गबले घृणा गबले भक्ति भाव गबले ज्ञानपो गबले गटे भावने पिकाएको जुल अले ठुजको भावने दुनिया लोकमे लोक नाटक लोकोती पिन्नीको जुल तर ठुजको लोक साहित्य जुल सुना डेक्लो सुना पिकाल ठुकेको ल्याचा टास खनमरेको जुल उकि लोक साहित्य तेगु सुसम व्यक्तिको श्री सम्पत्ति मजुसे लोक सकलिया हे मंकाठे ज्याव्या जुल अझ ठुजको लोक साहित्य सामूहिक कृत्य रूपे सामूहिक रूप हे प्रचलन वया मौखिक रूपमा सुरक्षित ज्याव्या जुल उकि ठो अलिखित साहित्य ख गटकी छौ डसु भए ढोचले चाहिँ बाखाइ चुम सुरका टासा छिसम मुस्यु झिगो समाज है झिसकले लोकप्रिय ज्याचुङ थोप बाख परम्परागत रूपमा मौखिक रूपे सुरक्षित ज्याउ याचुङ ख ठटिया थिथि विषय वस्तु स वर्गीकरण ज्याचुङ फैच व्यापार टी पी बी काय छ द्वान वा ढो गुर्जु फ्लाटौ ककाजु सिनपटम मेजु आदि लोक बाखन दु हाना ठटिया झिगे पयो छुना ख उखान खटा खबा क्वा आदि न छिस लोमंके मज्यो ठुकेटा छिस छुपटी लिपिबद्ध याना हयाचुनगोला मिग मिगटिने वे खटामाला छटा खठन यतिन बजु वख सोचम लोक कवि शास्त्रीय छन्दे अथवा मात्रा अथवा लोकले सचनाटक मेट अथवा सोचम चुमी च्याटको गुगुन रचनिट छिस लोक साहित्य जुलय रूपे दुठ्याकेको लागि डुमठ्याकेको टैगु दुठ्याके जुल दासा मौखिक परम्परा रूपे वयाचुङ शुद्ध लोक साहित्य मु छुया जुल डुमठेको जुल दासा ठुजको साहित्य फुलाङ मे ठटिया मेमेको फुलाङ रचना रूपे समाज ले फुयावे आचुन ठंगोटो अझ खन ठुलजक न मखो नुनुगो रचनिट फुलाङ ठे चुङक डेका छलाटो न खण्डो अस्मा पुस्ता मनुटेक मुटे सुरक्षित ज्या लोक व्यवहार प्रचलन ज्या परम्परा डे टुंगको रचना इट है अर्थात लोक कवि वा चुम्पिसा चिनाटो अथवा डेकाटो व्यवहारिक रूपे अपना फुला जी टुंगको रचना इट सम्म लोक साहित्य दुठ्याकेको उचित जुवै फुसिडेक डेकाटो रचना अर्थात परम्परा मरुगो तथा नोगुयाट टप्यांक लोक साहित्य दुठ्याकेको उचित जी मखो मुख्य ना झिगो लोक साहित्य झिफुर्का पिनको चिन्तन मनन तर्क वितर्क धारणा विचार मनसित आदि पेफ नाचुनी उकि लोक साहित्यको अध्ययन व अन्वेषण या वनि बले झिगो समाज आदिकालन से वन्ना वयाचुङ ज्ञान या ठुकोपिको खण्डे आचुनी ठोटा चिसा सु ज्यामोइको वस्तु तका टोटी फैमखो वास्तवमा धामल ढासला ठौयको झिगो प्रगतिशील साहित्य लिडस झिगो लोक साहित्य जीमा मोक्सा लोक साहित्यको सुवास मरुको झिगो साहित्य छिसा झिकेन्ट झि माल्टा थाक्याचिनी झि उखिन ठुकिथ्याजको ज्याचुनी छगो डसु भए यलिया काटी डबले कार्तिक महिना लसियंका हुइको काटी प्याखन दो ठौकने नेन्जको हुइकीको ठुकी दिन छवा यंका हुइको बाटो टेउ कासा दो ठौकने ठो सुन्जको हुइकीको यानाटल ठो प्याखन कासा लोक नाटक थनी सोसो दन्त्या नापेको मल्लकालीन उपज ख अले ठो बाटो टेको प्याखन कासा थावे झिगो शुद्धको लोक नाटक ख ठुकी कथानक दो छिटे पात्र त दो पुलाउया भाषाएको संवाद दो अभिनय दो डबुएको नियम उपनियम नाटक यो प्रबलिटी दो अले ठो लोक नाटक मौखिक रूपमा अलिखित ज्या परम्परागत रूपमा सुरक्षित ज्या वयाचंग ठौएको झिगो ठन झिगे दुनिया नेवा जातिको मखो नेपाल देय समस्त जाति तेगो नाटक परम्परा तथा प्रविधि मानाचंग जीवित इतिहास ख खटौं झिगो नाटकीय क्षेत्र ठौकने पिनेको उगो ठुगो प्रभाव लाना वया अनेक प्रयोग जुजौं वया चंगटो तर छिसा झिगो नाटकीय मौलिकता शैली प्रविधि व इतिहास माला वन्टासा काटी डब्ली हुइकीको झिगो बाटो टेको लोक नाटक त है आज मया सिंह गाई मखो बाटो टेको ठो लोक नाटक दुटका टगो ठिठी कासे छ ठड्डो छौ चोले खुना डा खुना निगो माकास मिगो अर्थात दाजकिजा मिगो सोंगो सुकु तुलिगो अर्थात लेव लाइगो पेंगो भिन्ड फुजन याकीगो अर्थात सिकाफु याइगो न्यागो खुशी छिकीगो अर्थात निमकला तैगो व खुगोगो कलाई लेवसना सत्युनिगो ठ्याक बिचाना सोयबले ठुजोको आफ्नो विशेषता दुगो झिगो लोक साहित्य र झिसा मुक्क लोक संस्कृति ध्यान छु पाइ मुख्य खण्डे आछुनी तर त मुक्क लोक संस्कृति मखो लोक संस्कृति दुन लागो छगो मुख्यको अभिन्न अंग जग ख गटकेटा
लोक संस्कृतिको बानाको छ केबो जुसा वो केबे अन होया जंग ठिठी स्वाफ मध्ये लोक साहित्यको बानाको छफ स्वाफ ख अले ठुजोको स्वाफ समष्टि रूप हे लोक संस्कृति दसु ख थौ चिसा झिगो लोक साहित्य मु विशेषता बालको ठीक म फ्याचन ओके चिसा झिगो लोक साहित्य जुल मुन्केको संरक्षण यागले गुली कुट या माउ ख गुली कुट या म फ्याचन थट जुगले झिगो लोक साहित्य आपलो जुल तनाउना चंग जुल लो मंकु छया चंग जुल कर्कीय पुराबे लाका मचाक नंगा छया चंग न जुल अझ थौ छिपे मध्ये गुल्सना जा त मच तेटा मूल भाषा रुपे नापा सिनेमागो मा भाषा सिनिकनी यागो टोटा हया चंगली याना न लोक साहित्य पाखे आपलो अपेक्षा भाव लाउना छन थौ चिसा ठ मस्त खोइबले येकेको मच लोक मिटकन महालीको जुग मखो चाक चाक लो मंगा नंगा छया छना आ ठया प्रसंगे जहाँ छिनाचम टिमले केना खयाचम मचेट येका छिनिको छफो लोक मिठन न्यवे टिमला पाबा पापा छुनाला छन्त बापा जित बापा इनाकाला गनवे फुटु पालन वा मी फी लखसाना वा ट्याचजी मोहला वा फोरजी टुफी फुना वा टुफी गो ट्याकु कुने दु थौ चिटा लेटा खचट ठया जुलकी त्रिभुवन विश्वविद्यालय न पाटन संगीत क्याम्पस नेपाल भाषा स्नातकोत्तर अर्थात एमए क्लास चालुयाना उकी दुठिका टगो च्यागो विषय मध्ये छगो विषय नेवा लोक साहित्य न दुठाका बियोग जुल टुके झिगो भाषा साहित्य न लोक साहित्य बिट अवश्य न पिडंकी तैको चिसना पिन्तन या अले ठेक पिन्सा झिगो लोक साहित्यको पुङको अध्ययन अन्वेषण व संरक्षण यागुले वैज्ञानिक ढंग माग मामाको कुट याना झिगो समाज हाकया चंगु तथा झिगो भाषा या टिसा जुया चंगु झिगो वास्तविक लोक साहित्यको स्वरूप त गतिशील लोक वार्ता विज्ञानी रूपे उलाक्यना यंकी तैको चिसना आशया छाट आसानी थौ चिसा झिगो प्लाङको बाखै नाम न्यकम बाखै नाम पिपु न्यपु लोक बाख जग मुंका सपु पिक्या मगाउजुल छिसला सोनिगले तथा सोनिगल पिन्चना चंगो नेवा समाज वना वैज्ञानिक रूपमा नेवा लोक साहित्यको सर्वेक्षण याना ठुकिएको महत्व विशेषता व उपाध्यायतन नागठे किना बिमाला चंगो अटला लोक साहित्य जुल आज फ्लाउगे जुसा ठैट अर्थात लोक वार्ता लोक साहित्य जया चंगो लोक वार्ता त वैज्ञानिक अध्ययन या निसुना डिम फाजुख जर्मनी भाषाशास्त्री लोक वार्ता बिट ग्रिम जिनकुङको शताब्दी अन्त्य पाकिएम ठकै त लोक वार्ता विज्ञानी अवजुरुकान तै लिपा ईस्वी सम्वत 1908 पके मेम लोक वार्ता बिट फाजु जीएम गामेन लोक वार्ता त ऐतिहासिक विज्ञानीय रूपे स्वतन्त्र विषयना दुठेका कामारका टर्क पेश आउजुल अनले अनेक लोक वार्ता बिर्टेसन लोक वार्ता त छिटे अध्ययन अन्वेषण व अनुसन्धानको क्रममा दुठेका छौ टस्क चुन्याको विज्ञान रूपे बोलंकी जुल वास्तव लोक साहित्य क्षेत्र व्यापक रूपमा प्रचलित ज्यावयाचंग लोक वार्ता अर्थात फोकलोर नांगो अंग्रेजी खवन जर्मनी भाषा खग भल्चर लोक या रीति छिटे पाखे दुठका टौ ख थौ तो खग चुली व्यापक ज्याचंग दुके ठुके दुने फुक्क छिटी कठायो अलिखित कला भरबल आर्ट नाका टौडु गटकी छिठी कठाइको लोक बाखन लोक मे लोक नाटक लोक खण्टवा खब्यात सुना क्वा आदि अले ठुकिएको सन्दर्भ लोक साहित्य क्षेत्र जायै पिन्छ छटखन न्याप्ले नुगले लुमका टय बजु वख लोक साहित्य त ओखे ठुके खण्डेको संस्कृतिको मेमेको ज्ञानीय क्षेत्र गति मस्का का उठेको मुख्य ना ठैको अस्तित्व ठैको या सामाजिक प्रसंग जातीयको विशेषता कथन भाषाको विशेषता कथन अले ठ्याबाएको भौगोलिक विशेषता कथन मस्का का फेकमा अथे तो समयको प्रवास गुल्ट पुराण गान कोशी लुचुल थे चोला सिकमा अले आना तो समाज मौखिक रूपमा सुरक्षित ज्या गुली व्यापक ज्या चंग दुकान मस्का कामा अमेरिका मिसमा लोक वार्ताविद बेन्जामिन बोटकिनी टापु घटन लोक वार्ता दिउठन लोक साहित्य न ख लोक वार्ता तैको छौ नोगु सिसी फ्लाउ एला ठेन जुइफु अथे फ्लाउ सिसी नोग एला ठेन जुइफु अले आना मेम लोक वार्ताविद डान बेल आमोसी टापु घटन थो नोगु सिसी नोग एला ठेन जुया चंग बिचाया ठाकुई तो निगो टापु त छिसम बालको टाठिकीमा अन्ते छटवाच खठया ढाकी लोक साहित्य क्षेत्र छिगो नेपाल टस्के टोमी छा राजानी थन चिटी भ्यालाई पे आफ्नो जातीय मनुट दो उकी मध्ये नेवा जातीय न प्रमुख भूमिका दो छिसम लोक साहित्य माध्यम न छिगो देशीको गौरव व प्रतिष्ठा बोलंका किन फेमाला चुसु थनिय कोचा जुल ठोचुसु गोयसा नांगो पत्रिका ल्याद बि नेपाल सम्मत 1104 प्या हो जुल